day. I'm Brother Eli Soriano of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer Church of God every day to pray for humanity and the whole world as we go through this perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune system may help us through this horrible predicament, there is still no precaution cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in, what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everyone is welcome. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you. Ang magulang, walang hindi gagawin para sa pamilya. Kung ating iisipin, kahit ang mga bagay na para na sana sa kanila, sa atin ay ibinibigay pa. Kaya hindi natin maikakaila na malaking bahagi ng kanilang lakas na nawala ay sa atin nila ipinaubaya. Mabigyan ng kahit paano magulang awal ke apa nama lalu ala penyatong akbo sasando awal antido kanya macam yetes gada kuila Ito ang damdamin ng 57 taong gulang na si Ricardo. Sa pagmamahal sa pamilya, susok sa trabaho si Ricardo dahilan ng pagkawala ng kanyang paningin na sa tuluyang pagkabulag. Hirap ng ya pasal mau pula umok asinan to kala ele se korpo malanya ako malaman mo medyo mawala kasi mata kasi kadalasan kinakapusukan sa kalagayan gadaman wa niya si masala po ako sa si magto magatala sinasama ko ng anak ako ng salita tunda bilang ina naman, mahirap para kay nanay makitang ganito ang kinakabuhian ng anak. Lalo't si Ricardo ay isang masipag at responsableng anak, kapatid at magulang na rin sa mga anak nito. Dahil sa kahirapan ng buhay, mas inisipaan ni Ricardo ang sinaing mairaos kaysa magpagamu. Etsɔ dala emena wawu bawa ano anyi awu wuba wa ida no yawu eye penada no yawu ebi awi la asinya mina odi pole PGH wo blobe nanan yada taku manila sabi ng doktor natakot. Ginawa ko. Umakyat sa bundok. Hindi na nusiwo wanya ba adana toji afon elita mai
Bawo o dani o la ba glo ba amade glo ni ba na ayi ba wa dani la asasa ba wa achi agbe wanita. Janita na wala kuda pon matutuma nyenu si sasana aya ba wa ano chadin adia pedang na ya na gamala miasi ola eyi ya rola ni bianao ni klom mava miagbo na dokwe mano miapa agba klom ha enyo kusia odana eyi ya rola apon wan plamina apon wona mblamna kakana na kamali mawo yeta loko nye jija amadan ablaban soko na ana ni jana babade ya bemiaten atu ejila biam chwa binye ubo ejila uprona ina dokta ubo ya do kosida sia kosida upo mokokoklo nudu la mau ni ba mau atu adraku kesia kukedo alo ya senya situla eye godo mokoko mokudemi Aƒetɔ Mawu la nusuwo katã tɔ yi wònye azɔ ame aɖe nye sia le yayra nam o. Mawu ye wònye vava esia yi medo agbe ɖa ne Mawu eya nena meyi geɖe togbɔ be mi nye hiãtɔ hã woma agble mi ɖi o. Nu sia ŋuti medo adzi ɖo de ko le Mawu me be ma agble mi ɖi o. Eye mama agble mi di o. Bale siwo gblɔ ne ena afi ka ke míayi o. Esia yi míayi na ɖe aƒe hena míaƒe ƒomewo gbɔ. Eye abe Mawu ƒe subɔlawo ena míele dzila ƒe lɔlɔ kple ƒome ƒe aba ƒe lɔlɔ hege ave abe ale si míesi le mía ɖokui me ene. Lɔlɔ si míatsɔ afia ame siwo hiãtuwo la. Eje mian bagbagba mi da akpe na Mawu kple míaƒe dumeviwo siwo xɔ mi awa atu. MCGH ƒe nunana fansi Members Church of God International wɔwɔm la miawoe wotsɔe vɛ na. Midi be miawɔ ɖe Mawu ƒe sewo dzi si nye nyuiwɔwɔ na ame bubuawo. Akpe na Mawu, akpe geɖe heɖe ame siwo na nunana sia mi. Edinega te mia ŋuti hena kpekpe ɖe wɔwɔ na mi o. Akpe na Mawu, nye hã mele akpe dam ɖe yayra siwo nye na mi la ta. Akpe na wo. Yi edzi akpe ɖe mia nɔvi hiãtɔ geɖewo ŋuti. Akpe geɖe na mi. Akpe na wo nye Mawu kple Aƒetɔ lɔlɔtɔ la. Mina ɣe sia yi míado vevie anɔ Mawu ƒe sewo dzi wɔm. Ale be mía aɖe eƒe lɔlɔ afia mía nɔvi metɔwo. Elabena abe dzilawo enea, viawo ƒe dzimetɔtrɔ la Mawu ƒe lɔlɔnu ye wònye. Aleke gbegbe wòa adidi o. Ne Mawu di be na ayi ɖe eƒe aƒeme la, eƒe belele ye. Eye be esia yi mía ayɔ eya ƒe ŋkɔ. Míayɔ ame bubu aɖeke ƒe ŋkɔ wu etɔ o. Evinyenye ƒe seselãme ma negato ɖa le mia me o. Eye vi te aɖe etoa ŋuti. Miɖo ŋkue sia dzi. Yeta kura hã na ɖeviwo la. Migaɖe miaƒe dziwo ɖa tso mia dzilawo ŋu o. Vevietɔ woawoe nye mia dzilawo le Aƒetɔ la me. Elabena dzilawo wodi be wo viwo nate ɖe yewo nu. Esia gɔme ɖe. Migana míaɖe mía ɖokuiwo ɖa tso wo gbɔ o. Mina míate ɖe eŋuti. Mawu tɔe nye bubuwo katã kple kafukafuwo katã tegbe.
Mawu ƒe ŋutifafa nenɔ anyi kple mía katã nɔviwo eye hena mía xɔlɔ̃wo kple míaƒe amedzroawo kple ame siwo katã kplɔ se sia sɔsrɔ̃ ƒe nufiafiawo ɖo si nye mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe seawo. Ake la míele mia kpem be miawɔ ɖeka kpli mí le gbedodoɖa me. Esia miabia Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nudzɔdzɔ ale be wòanɔ anyi kpli mí hena nusɔsrɔ̃ tso eƒe nyawo ŋuti na mía katã míado gbe ɖa. Aƒetɔ mía Mawu, mía Fofo Mawu nusiwo katã ŋutɔ le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Fofo míeva wò ŋkume ake eye gbagbeagba míele akpe dam na wò hena wò dɔmenyonyo siwo katã nèwɔ na mí. Ake la nèna mí mɔnukpɔkpɔ nyui ale be míate ŋu asrɔ̃ nu atso wò nyawo nu. Akpena Fofo be sia yi nèna mí, nèdzɔa mía nu ale be míate ŋu azɔ le wò lɔlɔ̃nu kɔkɔe la nu. Fofo míeda akpe na wò be nèdzɔa mía nu eye nèlé be na mí. Míebia wò tsɔtsɔke ɖe míaƒe vodada siwo míewɔ la nu eye nàkpɔ nublanui na mí abe ale si míetsɔe ke ame siwo wòwɔ ɖe mía ŋuti la ene. Aƒetɔ míedo gbe ɖa be nànɔ kpli mí le wò nyasɔsrɔ̃ katã me eye nàka asi dzi na ame siwo le wò nyawo srɔ̃m na be woase wò dzɔdzɔenyenye la gɔme, wò lɔlɔ̃nu la gɔme, be nèwɔ mí menye be míaɖu nu ano nu eye awɔ nu sia nu si míaƒe dzi di la o, ke boŋ la ne Mawu le mía si eye ame si wòdze be míakafu, míasubɔ kple míaƒe dzi blibo. Fofo, míeɖe kuku na anɔ kpli wo si me wole nu srɔ̃m la, na be woawoe kple akpedada katã, se siwo katã srɔ̃m míele. Nanɔ anyi le afi siwo katã wole nusɔsrɔ̃ sia wɔm le. Fofo, be woaxɔ wò nublanuikpɔkpɔ kple wò ametakpɔkpɔ tso Gbɔgbɔ Kɔkɔe la gbɔ na wò le mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen.
Sumatin po ang God be with us. Good evening to you once again from the Philippines, whatever time we may be reaching you in different parts of the world. And once again, we are thanking the Lord for another good opportunity we have this evening, together with our brethren from the Church of God International. Once again, we are inviting you to the upcoming hours as we continue our study of the Miaƒe taɖodzinu eye nye be mia ana miakpɔ gome le miaƒe xɔse la me ale be miate ŋu ade akpɔ ƒuƒoƒe si ƒomevi me miele gbeƒã ɖemee eye esia miele ewɔ ge to dzɔdzɔenyenye si le ŋɔŋlɔ kɔkɔewo me la nu eye le fie sia la Kristo ƒe se si gɔme míedze la. Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sesrɔ̃ mi le la mina Nɔviŋutsu Eli Soriano. Efie nudi na mi alo gaƒoƒo kake wonye o. Etsɔ yi va yi la míesrɔ̃ nu be ƒomedodo si Mawu na mi be míazɔ kple ame siwo le ha la me kple ha la godo. Mawu ƒe se la nye be míawɔ nyui na ame sia ame. Ke vevietɔ la, ame siwo le haxɔseƒea me. Nenem ƒe ŋɔŋlɔ kɔkɔewo ƒe nya siawo gblɔm na mi be míawɔ nyui na amewo katã la. Abe ale si míesrɔ̃e tsɔ yi va yi. Esia la le nu ƒom tso ame sia ame ŋuti. Miaƒe ketɔwo tsã wole eme. Miaƒe ketɔwo hã le eme. Ye miele mɔ kpɔm be eme kɔ na mi. Be ƒuƒoƒe vava si nye Mawu tɔ alo si nye Mawu tɔ la mewɔ avɔ ɖe ame bubuawo nu o. Mewɔa ehavi o. Mesea nu ta le ame bubuawo ŋuti o. Ke boŋ enya ale si wòalɔ eƒe ketɔ gɔ hã. Ne ketɔ dɔ le ewum la, wona nuɖuɖui. Ne tsikɔ le ewum la, wona tsie. Ne ehia tui wòbie la, wona nɛ. Eye ne eɣe ga, ne ebe yeado nugbana la, wotsɔnɛ nɛ. Alia ketɔ ƒe dɔwɔna le. Azɔ, nya si le afi ma nye be, ne míate ŋu anɔ agbe nyui ɖe míaƒe ketɔwo nu la, nenema ke wu miate ŋu awɔe. Hena ame siwo menye wo ketɔ o. Ame kawo menye wo ketɔ o. Ɖewohĩ ate nye wo ƒometɔwo srɔ̃wo, nɔviwo, dziwolawo, lɔ̃xowo kple towo. Ate ŋu awɔ nyui na nenem ƒe ame siawo katã. Abe ne mísrɔ̃ nyuiwɔwɔ krɔa na míaƒe ketɔ la, nenema ke wu míate ŋu awɔ nyui na ame siwo menye míaƒe ketɔwo o. Susu si le afi ma nye be, ne nate ŋu awɔ nyui na ame aɖe si le vɔ wɔm ɖe ŋutiwò. Susu mate wònye wo ketɔ ɖo elabe wɔ avɔ ɖe ŋutiwò. Azɔ ne woe ate ŋu awɔ nyui ne ko la, nenema ke wu ate ŋu awɔ nyui na ame siwo mewɔ avɔ aɖeke ɖe ŋutiwò o. Ya ta míele míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi yi ge egbia tso esia ŋuti. Da si le mía si le Mawu ƒe ŋkume. Míawɔ nyui na ame sia ame. Ve ale si míesrɔ̃e tsɔ yi va yi ene. Amevi siwo le Mawu ƒe hame ƒe dɔdeasi wònye alo ame siwo dzi be woage ɖe Mawu ƒe hame la, ƒe dɔdeasi wònye be woawɔ nyui na amewo katã. Krɔa hã woƒe ketɔwo. Nu kae nye míaƒe dɔdeasi la, nɔviwo? Meɖe kuku misi. Filipitɔwo ta ave kpikpi 15 yi ɖe 18.
bene miazu mokaka manto kple amedzadzio Mawu vi siwo nye amemadi fo le dzidzime gɔglɔ̃ totro kpaɖikpaɖi titina ame siwo dome mieklẽna le abe akaɖiwo ene le xexea me. Ŋɔŋlɔ kɔkɔe la gblɔ be Mawu subɔlawo le ha vava la me be miazu mokaka manɔnutɔwo, amemadifɔwo, Mawu viwo siwo ŋuti mokaka aɖeke mele o le dzidzime gɔglɔ̃ totro kpaɖikpaɖi titina ame siwo dome mieklẽna le abe akaɖiwo ene le xexea me. Yeta abe akaɖiwo ene la, medze be míaƒe akaɖi na atsi o. Edze be míana keklẽ. Eye ale si woana keklẽ le dzidzime siwo me akaɖi mele o la, woŋlɔe ɖe kpikpiɖi ade. Míaxlẽ ayi edzi. Esi memieléa agbenya la, esi memieléa agbenya la ɖe asi le, míaƒe agbenɔnɔ la ate ŋu aƒonu, ate ŋu aɖe nane ɖe go agblɔ. Nenɔ wo susu me, míaƒe agbenɔnɔ ate ŋu aƒonu. Abe ale si wogblɔnɛ le English gbe me ene, wo nuwɔna ƒoa nu wuna nuƒoƒo alo nyagbɔgblɔ alo nu si nàgblɔ. Míaƒe agbenɔnɔ ale si wodze be míazɔ kple ame bubuawo, nu nyui wɔwɔ, beléle na ame bubuawo, lɔlɔ na nɔvio amegbetɔwo. Egblɔa Mawu ƒe nya, egblɔa agbenya la fiana. Míaƒe agbenɔnɔ ate ŋu agblɔ nu nyuiwo alo aɖe nu nyuiwo ɖe go afia. Ate ŋu ana akaɖi ame siwo le blukɔme alo vivitime. Esia nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Esia la, nɔviwo, míaƒe dɔda asie wònye. Esi be míazɔ kple amewo katã nyuie la, nu ka ta Mawu dzi be míanye akaɖiwo ɖo? Nu ka ta Mawu dzi be míanye akaɖiwo mahã? Abe le kpɔɖeŋu me. Eye nye teƒe si dɔmenyonyowo kple lɔlɔ̃wo katã atso. Nu ka ta mía axli Petro ƒe agbalẽgba ta ve kpikpiɖi eve. Eye míaƒe anyinɔnɔ le trɔ̃subɔlawo dome nanɔ nyuie. Bene nu si ta wogblɔ nya ɖe mia ŋuti ɖo abe vɔ̃wɔlawo ene la, le míaƒe dɔ nyui wɔwɔ siwo wodze si azɔ ŋuti la, woakafu Mawu le kpɔkpɔɖa ŋkeke la dzi. To míaƒe dɔ nyui wɔwɔwo dzi, to míaƒe agbenɔnɔ nyui siwo míanɔ kple amewo la, krɔ̃ ne wòanye be amewo le nya vlo gblɔm ɖe mía ŋuti gɔ hã, to míaƒe dɔ nyui wɔwɔwo siwo wodze si azɔ ŋuti la, woakafu Mawu le kpɔkpɔɖa ŋkeke la dzi. Ekpea nɔviwo, ame geɖewo wole funye ya, wole dɔmedzoe dom ɖe ŋutinye, wogblɔa nya vlo ɖe ŋutinye, gake azɔ la, wo ameawo geɖewo la, wova zu hameviwo. Wo ameawo geɖewo la, wova se esewo gɔme ɖe tɔtrɔ si wokpɔ le nɔviawo ƒe agbewo me ta. Ŋutsu aɖe nɔ anyi eye wòdo dɔmedzoe na srɔ̃a be, edo ŋɔdzi na srɔ̃a be ne medzo le hame o la, yeagbee. Egblɔ kplɔ Soriano ɖo. Gake si wòkpɔ be srɔ̃a nyɔnua ƒe agbenɔnɔ trɔ ta la, le ɣeyiɣi aɖewo megbe, menɔ anyi ko kpiti ame aɖe kpla asi akɔ nam. Mebu be ɖe wòawɔ vɔ aɖem hafi. Gake esi menye kɔ la, mekpɔe be srɔ̃a le exa eye wògblɔ nam be, Nɔviŋutsu Eli, tsoe kem, be nu kae nèwɔ? Egblɔ be tsã la, esusɔ kpli mewu srɔ̃nye nyɔnua esi wònye melé fuwo ta.
gake meva kpɔ agbenɔnɔ nyui le eya ma me. Yetae wòbia tsɔtsɔ ke tso gbɔnye ɖo. Elabe ewɔ nuku na be nu ka tae medo dɔmedzoe ɖe ŋuti o, evɔ mewɔ vɔ̃ aɖeke ɖe ŋutinye hafi o. Eƒe ƒomewo le nya vlo gblɔm tso ŋutinye, yetae wòlé funye ya. Gake la mekpɔ se esewo haɖe o. Gake esime esrɔ̃a nyɔnua va zu hamevi le hame ta la, ezu dɔwɔnu na srɔ̃ be eƒe dzi naʋu hã. Nya sia wogblɔ. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ 3:1. Nenema ke mi nyɔnuwo la, bɔbɔ mia ɖokui na mia ŋutɔwo mia srɔ̃wo, bena ne ame aɖewo meɖo to nya la o la, nyɔnuwo ƒe agbenɔnɔ nya aɖeke magblɔ la na ɖewo. Kplɔ ame siwo mewɔ ɖe Mawu ƒe nya dzi o la, to wo srɔ̃wo ƒe agbenɔnɔ dzi la, wo srɔ̃ siwo nye hameviwo le hame la woƒe agbenɔnɔ atrɔwo. Esia hã Petro gblɔ be togbɔ be wogblɔa nya vlo ɖe mia ŋuti hã la, to miaƒe dɔ nyui wɔwɔwo dzi si wokpɔ dzesi azɔ ŋuti la, woakafu Mawu le kpɔkpɔɖa ŋkeke la dzi. Ɖe mienya susu yi tae Mawu na mi dɔ de asi ma be mianye xexeme ƒe kekeli mahã. Alebe amegbetɔwo la srɔ̃ nu be Mawu vavã li. Labe Mawu vavã la, eɖea woɖenɛ fiana le ame siwo koe se la ƒe agbenɔnɔwo me. Mawu enye ŋusẽ si ate ŋu aɖu dzi ɖe mía dzi. Eƒe akaɖi, eƒe lɔlɔ, eƒe dɔmenyonyo, wòate ŋu aɖi ɖe go afia le mía nu, eye woate ŋu akpɔe le mía nu, bena woakpɔ miaƒe dɔ nyui wɔwɔ siwo wodze si azɔ la, kafu Mawu le kpɔkpɔɖa ŋkeke la dzi. Mawu ƒe nya gblɔ be woakafu Mawu ɖe míaƒe dɔ nyui wɔwɔwo ta. Dɔ nyui wɔwɔwo la, eya anye míaƒe akaɖi la hena amegbetɔwo. Míaxlẽ Mateo 3:14-15. Miawoe nye xexeame ƒe kekeli. Du si le to dzi la, womate ŋu aɣlẽ o. Eye womesia akaɖi hã dana ɖe afia nu te o, ke ɖe akaɖiti dzi boŋ, eye wòaklẽ na ame siwo katã le aƒea me. Nenema ke mina miaƒe kekeli naklẽ le amewo ƒe ŋkume, bena woakpɔ miaƒe nu nyui wɔwɔwo, eye woakafu mia Fofo si le dziƒo. Nya si Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ la, enye nu si wɔ nuku ŋutɔ. Mina miaƒe kekeli naklẽ le amewo ƒe ŋkume, le aleke gome, bena woakpɔ miaƒe nu nyui wɔwɔwo, eye woakafu mia Fofo si le dziƒo. Gake nu ke dzɔa ɖe ame bubuawo dzi, zi si wòdze be amewo woanɔ Fofo la kafum la, ame bubuawo ya womedi Mawu azɔ o ɖe subɔsubɔ geɖewo ƒe nuwɔnawo ta. Ame aɖe nɔ papanga gblɔ be mia katã ame ɖekawo ko mienye. Ame ɖekawoe mienye. Esime medze gbeƒã ɖeɖe gɔme teti ko le papanga nya siawo gblɔ be wo katã ame ɖekae, ame sia hã gako dim wòle. Labe egblɔ be sɔlemedelawo gake woƒe nuwɔna menyo o, alo womenyo o. Sɔlemeyilawo gake wowu ame eye wodoa dɔmedzoe na wo nɔvi amegbetɔwo. Wobua be hawo katã la ɖekae wonye. Yeta ziale si wòdze be ame mawo woanɔ Mawu kafum la, wogblɔa nya vlo tso eŋuti. Azɔ nɔviwo, míaƒe dɔdeasie nye be to mía dzi, to dɔ nyui wɔwɔ siwo woate ŋu akpɔ la,
eye nye míaƒe akaɖila ne wòanye be Mawu ƒe nufiafiawo míanɔ edzi wɔm la, ekema míawɔ nu nyui ale be woakafu mía Fofo si le dziƒo. Esia nye míaƒe dɔde asi la, yeta mina míadze gbagba míadoe akpɔ. Rɔa nɔviawo siwo le ha la me xoxo, ɖe wokafua Mawu ɖe míaƒe dɔ nyui wɔwɔawo ta, alo míawo boŋ tae ame bubuawo kpɔa nu diadia eye wogblɔ abusunya. Mía aɖo to asi Romatɔ ta ve kpikpibla 23. Ke wo ame si ƒo adegbe le se la ŋuti la, woe doa vlo se la, doa vlo Mawu to se dzidada me, elabena míawo ŋuti la wogblɔ abusunya ɖe Mawu ƒe nukɔla ŋuti le trɔ̃subɔlawo dome ɖo. Kpɔ woƒe dɔwɔnawo ɖa. Wo ame si ke ƒo adegbe le se la ŋuti la, wodoa vlo Mawu to míaƒe sewo dzi dada me. Yeta wogblɔ abusunya ɖe Mawu ƒe nukɔla ŋuti ɖo. Trɔ̃subɔlawo siwo nye dzimaxɔsetɔwo. Yeta kpɔɖa nye wogblɔ be magmapuri ka man na ikaw ang totoo, kayo ang sa Diyos, kayo lang ang maliligtas. At ipinapatakwil. Ne ƒo adegbe kura hã be nenye nyateƒe, wo ɖeɖe koe nye Mawu tɔ akpɔxɔxɔ eye ha bubuawo le be woagbe wo hã la. Gake Mawu ƒe se nye esia be woagbe woa, awo le nyateƒe me la le be nalɔ wo eye naɖe dɔmenyonyo afia wo. Medze be na agbe wo o. Alo na abu fɔwo be woafia le dzomavɔʋe me o. Menye neneme o le o. Ke boŋ Biblia gblɔ be, Biblia la gblɔ be mialɔ wo, miana nuɖuɖuwo. Mele be miagbe wo o. Miasia Biblia la gblɔ. Yeta le ha la me, ame siwo mawɔ edzi o la, mele nyasia gblɔm na mi enumake. Ale be míaƒe subɔsubɔ si miawɔ la mayi ɖe gbegblẽ me o. Ne miage ɖe eha me la, ma awɔ nyui na mía nɔvi amegbetɔ o la, ke ma megaɖe fu na ɖokuiwo hena gege ɖe me o. Nu ka ta emenyo la ma dzidzi o la wogbɔna nyawo ge le ha la me. Le Biblia me la, woŋlɔe ɖi ne medzi be yeanye toɖolawo le Mawu ƒe ha vava la me o la, Mawu de se be woanya nene ƒe ame siawo. Korintotɔwo ƒe agbalẽgbã 4:11. Eya ta azɔ la meŋlɔ na mi bena miagade ha kple ame aɖe si ne woyɔnɛ be nɔvi, wònye ahasiwɔla alo nubiãla alo trɔ̃subɔla alo busubɔla alo ahamula la, alo migaɖu nu kple neneme sia hã o. Elabena nya kae le ame siwo le egodo la, Mawu adrɔ̃ ʋɔnu woawo. Eya ta miɖe ame vɔ̃ɖi la ɖa le mía ŋutɔ mia dome. Yeta eha la wode se na mi be míaɖe wo ɖa le ha la me. Ahasiwɔla, trɔ̃subɔlawo, ahamulawo, neneƒe me siawo la woɖe mɔ na wo le sɔliha bubuawo me. Ahasiwɔlawo, matrewɔlawo, woɖe mɔ na wo le sɔliha alo ha bubuawo me. Nenema ke ahanono hã, ahamulawo ƒe nunɔlawo wonɔ aha nom kple hameviawo. Adzodalawo woli si le fu ɖem na ame bubuawo. Wowɔ nugbegblẽ ɖe wo nɔvi amegbetɔwo nu. Ne ha ɖe le alia la, anyo awu be ma age ɖe me o. Woe anɔ wo ga dzɔm, ana wo kplɔla nanye kesinɔtɔ, gake wo ga ayi gbegblẽ me. Ɖohi ne mage ɖe neneƒe sɔlihamɔ ƒomevi me o la, mɔkpɔkpɔ ate ŋu anɔ asiwo hena ɖeɖekpɔkpɔ, ne mage ɖe neneƒe hamɔ me o. Nu ka ta
na be nu si wɔm wole la vɔe medze be miage ɖe ha ɖe me si le vɔ wɔm o alo ele nu ƒom tso Mawu ŋuti le alakpanuwɔwɔ me o gake yeƒe dɔwɔna vɔ̃ɖi o míaxlẽ Tito tatɔ kpikpivi ade wovua eme bena yewonya Mawu ke wotsɔ woƒe nuwɔnawo gbenu le egbɔ wonye ame nyɔnuwo kple toselawo kple ame siwo medze dɔ nyui wɔwɔ aɖeke kura o yeta nene ƒe ame siawo la wobua me be yewonya Mawu gake le woƒe dɔwɔnawo me la wogbenu ɖa le Mawu gbɔ zɔ le míaƒe akpa dzia Mawu be míawɔ nyui na amewo katã gane míasẽ nutala ma ɖeke ŋuti o ne míate ŋu ana nuɖuɖu míaƒe ketɔwo anatsiwo anatsiwo la nawo nuɖuɖu eye nanatsiwo woanɔ Mawue gblɔ esia ame siwo le nu dom tso asiome ame siwo le nu biam tso asiome esia nye Kristo ƒe se la Mawu vavã si le Biblia me la menye nutasela wonye o yeta gake ne wòanye be woe nanɔ ha la me medzi be yeawɔ nu nyui o ke boŋ nenye ahasi wɔla nubiala trɔ̃subɔla alo busu doamela alo trɔ̃subɔla migaɖu nu kple neneme sia hã o esiawo gblɔna ha la miake le míakple ame siwo le egodo la dome mahã ame siwo le eme la ɖe miedrɔ̃a ʋɔnuwo gɔ̃ oa eya ta ame siwo le egodo la Mawu adrɔ̃ ʋɔnuwo miɖe ame vɔ̃ɖi la ɖa ɖe mia ŋutɔ mia dome susumata anɔ biabia be nu katã wonya ame le hame ɖo Mawu ƒe se wònye gake dzɔgbevɔ̃e nye be katoliko subɔsubɔ mewɔ asia o egbe ame siwo tsitre ɖe pope la ŋuti eya ko esia koe nye ame nyanya si menye Martin Luther etsitre ɖe pope la ŋuti eye wonyae yeta ƒe 500 va yi la Martin Luther eɖo protestant subɔsubɔ anyi ƒe 500 sɔ va yi eye dze esia gɔme Luther la katolikotɔwo ƒe nunɔlawo dometɔ ɖekae gake hameviawo ya womenya ahasiwɔlawo o nubialawo o adzodalawo ahamulawo trɔ̃subɔlawo womenya nenem ƒe ame siawo o gake wogblɔ migaɖu nu kpliwo o nu ka tae Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ 15:33 migana woable mi o abɔbɔvɔwo gble nuwɔna nyuiwo susui te Mawu dzi be míaɖe hamevi siwo medzi be yewoawɔ nyui o wole vɔ wɔm boŋ ɖa tso Mawu ƒe hame la eye nye be wogblẽna nuwɔna nyuiwo ɖeko labe tsimatsi alo tomatoes si le kusi me alo adzafi me ne ɖeka gblẽ maɖi ɖa le eme o la tsimatsiawo katã wogblẽna alie wòle susumate wode se na mi be míaɖe ame vɔ̃ɖiawo ɖa tso ha vava la me wode se na mi be woanyawo eka ye wòdze be woanyawo Tito tatɔ̃ kpikpi ewo ne exlɔ̃ nu kɔmama wɔla aɖe zi ɖeka alo zi eve la nagbee nya sia eme kɔ ale gbegbe sia Mawu ƒe nyae wònye esia ele Biblia me ame aɖe si medzi be yeawɔ ɖe sia dzi o kɔmama wɔlae ne exlɔ̃ nue zie gbãtɔ zie evelia la na agbe nene ƒe ame sia zie gbãtɔ ne xlɔ̃ nue zie evelia egale nene ƒe nu sia wɔm ko medzi be yeatrɔ o la Mawu ƒe gbeƒãɖelawo gblɔ nɛ be negbe nene ƒe ame sia nenema ke hã nenye nunɔlae wònye ne ame aɖe le eha la me medzi be woaɖoe ɖo tso eƒe agbenɔnɔ vlo me o nene xlɔ̃ nue zie gbãtɔ kple zie evelia la migbe nene ƒe ame sia míame ka ɖe edzi be esiawo mefiane le habɔbɔwo me o sumatae woƒe hameviwo ahanono mawo nutasese mawo ahasiwɔlawo wogblẽ woƒe ƒomeawo ɖi wogblẽ wo viwo nu esi wònye kplɔlawo ɖe mɔ na wo nenema ta amenyanya ɖeke meli o gake le afi sia nene ƒe ame siwo maɖe mɔ na woakpɔ o ne ɖeko mía anyi ko ne ɖekoe woagblẽ na mi ko le eha la me ele be woatso nene ƒe ame siawo nu
Negbeko mienye eye miesi o la ikwe miatem anya amesia o gake ne wo le wo la wotso wo nu la wokpɔ le neneƒe vɔɖiwɔwɔ sia me woklɔ nuwo zi gbãtɔ zi evelia gake wogbe tɔtrɔa ele be woanya wo negbe ko miawo mienya esia o gake ne mienye la woma aɖe mɔ na wo o ne menye nenem o la ha blibo la agblẽ ne ame bubuawo la kpɔe be woe ate ŋu awu ame gake womenya o la ekema amewulawo la nɔ hame susumate le kristotɔ gbãtɔ siwo nɔ hame la dɔwɔwɔ vɔwo katã la wogbena wo ese siwo dena woe nye be woawɔ nyui woalɔ wo nɔvi amegbetɔwo woalɔ amewo katã woƒe ketɔwo hã edze be sia naɖu dzi le nɔviawo dzi le ha la me. Nu kae ado atso me ne wònye be mía katã míawɔ ɖe edzi? Ame siwo medzi be yewoawɔ ɖe edzi o le aɖewo ɖa yeta le afi sia amatsivɔzãlawo la míenyana wo míeɖea mɔ na wo o ame aɖe si awɔ vɔ la o ne Biblia gblɔ esiawo la be woalé wo me ɖe asi awɔ wo dzi be woanya ame vɔ̃ɖiawo nunɔla vɔ̃ɖiwo krɔna cardinals GMT wole abe cardinals wo ene woƒe kɔkɔme la enye cardinals tɔ be menye nenema ko nɔvinyɔnu los ate ŋu agblɔ be cardinal Ephraim cardinal Dani gake la ne wowɔ vodada la woanya wo. Mawu ƒe se nye sia ɖe míada le edzia mɔɖeɖe li na be mianya amewo nɔviwo klɔ le ha vava me ne nunɔlae le vɔ wɔm le ado gbe ɖa ne Mawu ne esi be wo nunɔla le ble wɔm la do gbe ɖa ne Mawu esia Mawu wɔ ɖe Israeltɔwo nu egblɔ na Israel ƒe nyagblɔɖilawo siwo mewɔa nuteƒe nɛ o la be maxɔ nye alẽ tso mia si me. Nya sia Mawu gblɔ. Míaxlẽ Ezekiel ƒe agbalẽ tabla 24 kpikpi ewo. Ale Aƒetɔ Mawu gblɔ esi. Kpɔɖa maƒo ɖe lãkplɔviawo dzi eye mabia nye alẽawo tso wo si me. Mana be womagakpɔ nye alẽawo dzi azɔ o eye lãkplɔviawo maganyi woawo ŋutɔ ɖokui azɔ o. Maɖe nye alẽawo le ve me na wo be womaganye nuɖuɖu na wo azɔ o. Yeta kplɔla vɔ̃ɖiwo alo nyagblɔɖila vɔ̃ɖiwo la wotsɔa alẽawo nyia wo ɖokuiwo. Miewu alẽ dam miwo tsɔ nyi mia ɖokuiwoe gake mienyi alẽawo o. Nya siae Mawu gblɔ na nyagblɔɖila vɔ̃ɖiwo siwo nɔ Israel. Míaxlẽ kpikpi eve. Amevi gblɔ nya ɖi ɖe Israel ƒe lãkplɔviawo nu. Lãkplɔviawo nue nàgblɔ nya ɖo bena ale Aƒetɔ Mawu gblɔ esi. Baba na Israel ƒe lãkplɔviwo ame si nyi woawo ŋutɔ ɖokui ɖe menye lãhawoe lãkplɔviwo la nyi oa. Alẽawoe wòdze be na anyi gake Israel ƒe lãkplɔvi siwo nɔ anyi tsã la wonyia wo ɖokuiwo womekpɔa alẽawo ta o. Yete Mawu gblɔ be maxɔ nye alẽawo le wo si me. Mia anyi wo azɔ o eye mia atsɔ wo anyi mia ɖokuiwo azɔ o. Susumatai le Mawu ƒe ha vava la me esia negave o. Ne miawo miele vɔ aɖe wɔm miele mia blem awu le mia blem la mido gbe ɖa ne Mawu be wòaɖe mi ɖa tso wo si me. Nenye alia mele la do gbe ɖa ne Mawu be wòaɖe mi ɖa tso nye asi me. Ele bɔbɔe be Mawu awɔ esia na kplɔla si ahe tsɔtsrɔ̃ ave na ame siwo wòkplɔna la. Hena Mawu ƒe ame vava la, Mawu ƒe dukɔ vava la kple abe Israel ene. Gake esi wòva dzɔ be esime woƒe pastɔ alo kplɔla le vɔ wɔm la, Mawu xɔ Israeltɔwo tso wo si me.
ena Babilonia fia kplɔ Israeltɔwo dzoe eye wòkplɔ wo yi ɖe Babilonia wɔwo kluvie eye fia si ble wo le ɣe ma ɣi me. Nu si medzi be magblɔa eye nye be ne sɔliha aɖe kplɔla nutasela aɖe le ekplɔm la kpɔɖa esi mexlẽ kpikpia la megblɔ be kpɔ esia ɖa enyawo ŋutɔ nɔ wo eye ne senuta le wo nu nyanɔviwo le aƒea me be nɔ wo nate ŋu aƒo ŋu tso nene ƒe nya sia ŋuti la ele vɔvɔm na nu si via ate ŋu awɔ. Ya xlẽ lododowo tawi 9:26 ame si senuta le fofoa nu eye wònya dada la vivloe nukpenanuwɔla wònye. Ya gblɔe ake nɔviŋutsu Daniel, ame si senuta le fofoa nu eye wònya dada la vivloe nukpenanuwɔla wònye. Le English Blema, ame si senuta le fofoa nu eye wònya dada la vivloe nukpenanuwɔla wònye. Elabena ne natsitre woƒe nugbegble wɔwɔ ŋuti la, wo agbe aɖo afɔku me. Esia nye ha vavã si ŋuti nayi goɖoa le nɔviwo amegbetɔwo ŋkume. Esia nye ha si me na age ɖoa Mawu gblɔ be ame si senuta le fofoa nu eye wònya dada la vivloe nukpenanuwɔla wònye. Nyaxlẽ lododo tabla 22. Ame si ado dinu na fofoa kple dada la eƒe akaɖi atsi le blukɔ tsiɖitsiɖi me. Ame si ado dinu na fofoa kple dada la eƒe akaɖi atsi le blukɔ tsiɖitsiɖi me. Yeta anɔ blukɔ tsiɖitsiɖi me. Míele esia gblɔm be míatsitre ɖe ame aɖeke ŋuti o, ke be míafia Mawu ƒe sewo. Mele ɖem le míafiam nufiafia si le Biblia vavã la me. Mawu ƒe ha vavã si le Biblia me la me. Mawu ƒe ha vavã si le Biblia me la mesea nu ta le ame nu o. Enya ale si wòlɔa eƒe ketɔwo. Yeta aleke nase nu ta le nɔwo ŋuti kple nɔviwo. Agbenɔnɔ sia míaɖe fia mía nɔvi amegbetɔ kple Mawua. Medze be míawɔ esia o. Mawu ƒe ha vavã la me, amenyanya ƒe sedede li. Ese siwo de na mí nye be míawɔ nyui na amewo katã kura míaƒe ketɔwo eye mina míaƒe dɔ nyui wɔwɔwo naklẽ. Medze be míanɔ nukpenanu wɔm o le mía nɔvi amegbetɔwo ŋkume o. Azɔ nu ka ado tso eme? Míesrɔ̃ nu ale si míawɔ nyui na mía nɔvi amegbetɔwo kura míaƒe ketɔwo. Wɔ nyui na hawòviwo. Nyui ka ado tso me? Lododo tawi 1:30. Medzɔdzɔe ƒe kutsetse enye agbeti eye nunyala xɔa dziwo na eɖokui. Yeta nenye ame dzɔdzɔe la ate ŋu aɖe luvɔwo, ate ŋu atrɔ lɔ̃xowo, etowo, nɔviwo, srɔ̃wo, xɔlɔ̃wo kura wo ketɔ ate ŋu aƒoe ɖe wo nu. Egblɔ be ame si nye nunyala xɔa dzi na eɖokui. Aleke gbegbe wònye nu gã le Mawu ƒe ŋkume ne woe nete ŋu trɔ luʋɔ aɖe. Aleke sia nye gã le Mawu ƒe ŋkume. Mina mía axlẽ Yakobo gatɔ 9:29. Nɔvinyewo, ne mia dome ame aɖe tra mɔ tso nyateƒe la gbɔ la eye ame aɖe troe vae la, nenye bena ame si trɔa nu vɔ̃ wɔla tso eƒe mɔtatra me la xɔ luʋɔ ɖe agbetsokome eye wòatsyɔ nu
nuvo pe agbɔsɔsɔ dzi. Yeta esia emekɔ. Ameka ke le kaklam tso nyateƒe la gbɔ alo mɔtram tso nyateƒe la gbɔ. Ne wotrɔe va nyateƒea me la, nena woanyi bena ame si trɔa nu vɔ̃ wɔla tso eƒe mɔtatra me la xɔ luʋɔ ɖe agbe tso ku me. Susu tso esia ŋuti anye ɖela alo xɔla. Ame si trɔa nu vɔ̃ wɔla tso eƒe mɔtatra me la xɔ luʋɔ ɖe agbe tso ku me. Alo tso tsɔtsrɔ̃ me eye wòatsyɔ nu vɔ̃wo ƒe agbɔsɔsɔ dzi. Yeta kura luʋɔ ɖeka la ele vevie na Mawu. Ɖeka hɔ̃ ko Luka 15:7 mele egblɔm na mi bena nenema ke wòanye dzidzɔ le dziƒo le nu vɔ̃ wɔla ɖeka si trɔ le dzime la ŋuti wu ame dzɔdzɔe 99 siwo mehiã dzimetɔtrɔ o la. Dometsotso si le esia me elolo ŋutɔ. Ɖeka to le alɔfa me. Ɖeka to le alɔfa me. Egblɔ be ke nye la mele egblɔm na mi. Le nu ƒom na aha la le ɣe ma ɣi me. Nenema ke dzidzɔ anɔ dziƒo. Dzi adzɔ Mawu. Mawudɔlawo dzi adzɔ wo. Vi la akpɔ dzidzɔ. Ɖe nu vɔ̃ wɔla ɖeka trɔ le eƒe dzime la ŋuti wu ame dzɔdzɔe 99 siwo mehiã dzimetɔtrɔ o la. Adze Mawu nu awu. Nya si medzi be magblɔ le afi sia nɔviwo eye nye be ne wòanye be le kpɔɖeŋu me míawo nɔviŋutsu Daniel, nye ŋutɔ, nɔvinyɔnu Los, ame siwo mienya le mía ŋuti alo le mía dome, míawo míele vɔɖi wɔm o la, ekema Mawu akpɔ dzidzɔ ɖe mía ŋu. Edzidzɔ nɛ. Salomowo 13:3. Kɔkɔe siwo le anyigba dzi kple amenukutawo ƒe nunyie ŋutɔ. Ame kɔkɔe siwo le anyigba dzi ne èwɔa kɔkɔenyenye eléa sewo me ɖe asi enye ale si na alɔ wo ketɔ, srɔ̃wo, viwo, nɔviwo, nɔvi amegbetɔwo, xɔlɔwo. Edzia Mawu nu abe le kpɔɖeŋu me. Mewɔ esia la, Mawu akpɔ dzidzɔ tso gbinye. Ekpɔɖeŋu ko na me le nyemegblɔ alia me le o. Alo le kpɔɖeŋu me nɔvinyɔnu Luz le nu wɔm wɔna kɔkɔenyenye. Mawu akpɔ dzidzɔ tso enu. Ne wòanye be míame dzɔdzɔe 99 míewɔa nu nyui la, dzidzɔa Mawu ɖe mía katã mía ŋuti. Gake dzidzɔa Mawu wuna ne nu vɔ̃ wɔla ɖeka trɔ le eƒe dzime wu míame dzɔdzɔe xexlẽme 99. Kpɔɖa, eɖe kpekpeme aɖe fia le afi sia elabe eza xexlẽme 99+1. Nu si dze Mawu nu ne nu vɔ̃ wɔla ɖeka aɖe trɔ le eƒe dzime va Mawu gbɔ la, nenema ke dzidzɔ anɔ dziƒo ɖe nu vɔ̃ wɔla ɖeka si trɔ le eƒe dzime wu. Yeta Mawu ƒe dzidzɔ kpɔkpɔ la wotsɔe sɔ kple ame dzɔdzɔe 99. Kple nu vɔ̃ wɔla ɖeka, ame si nye nyɔnu nyawɔla tsã, drɔgzãla tsã, gake eva trɔ le eƒe dzime la, edzia Mawu nu dzidzɔ nɔa dziƒo. Esia Biblia la gblɔ. Wu ame dzɔdzɔe 99 siwo mehiã dzimetɔtrɔ o. Nu vɔ̃ wɔla si trɔ va Mawu gbɔ la, ele vevie nɛ. Edze be míaɖe dɔ nyui wɔwɔ afia mía nɔvi amegbetɔwo, ale be míate ŋu atrɔ wo. Ne ɖekae kura hã wònye la, ete ŋu wɔnu wòdze Mawu nu, míekpea. Medzi be miase esia gɔme, ye ta mele kpe ɖom nya sia dzi nyuie.
be nawonu waje amenu la le kpɔɖenuma ame daha aɖe naƒle awu aɖe nɛ míagblɔ be natsɔ awu si woyɔna be polo nɛ si de 1,000 kple 500 edzi la dzɔe agblɔ be se zigbãtɔ si mekpɔ awu sia dzi la dzɔe eye wòava kpla asi kɔ na wo ake ɖe wòanye be le kpɔɖenuma ena kesinɔtɔ awu dodo aɖe si xɔ asi 3,000 gɔ hã la ɖoyi madze enu nenentɔ o elabe kesinɔtɔ yi asese be nawɔ kesinɔtɔ wòakpɔ dzidzɔ gake la na ehiãtɔ ƒome dahe aɖe la ne natsɔ watermelon alo adzamatre ɖeka nɛ la dzi adzɔe gake kesinɔtɔ ne kɔ ʋu ɖeka va kɔ ɖe gbɔ la dzi madzɔe kura gɔ hã agblɔ be nu siawo la ɖoko ava gblẽ ɖe gbɔnye afia labe ga geɖe le esi nya si medzi be ma agblɔa nɔviwo míate ŋu awɔ Mawu wòakpɔ dzidzɔ alo esia yi Mawu aɖo ŋku mía dzi ne wòanye be míete ŋu trɔa luʋɔ aɖe be wòatrɔ le eƒe dzime abe le kpɔɖenume ame vɔ̃ɖi aɖe míatsoe ko be srɔ̃woe srɔ̃ŋutsue ne etroe la wò nuwɔna adze Mawu nu abe le kpɔɖenume viwoa enye ame vɔ̃ɖi ewɔa numadzɔmadzɔwo zã amatsivɔwo nugbegblẽ wɔla ake woe ne te ŋu troe ekema dzi adzɔ Mawu ɖe nuwò nunɔla aɖe le mía si fia tsã la ezãna amatsivɔwo gake le fiƒe la enye ame dzɔdzɔe ame dro siwo le nufiafia sem azɔ ɖebie nye hamevi le hava fala me eye ne te ŋu trɔ srɔ̃wò viwo 2 alo 3 dzi adzɔ Mawu ɖe nuwò edzi dzɔnɛ ɖe nuwò yeta esia míaƒe dɔda asie wofia nu mi ale si míanɔ agbe nyui kple mía nɔvi amegbetɔwo ale be míate ŋu aɖu wo dzi míaxlẽ ake lododo ta 19:30 ame dzɔdzɔe ƒe kutsetse enye agbeti eye nunyala xɔa dziwo na eɖokui ame si de luʋɔwo la nunyala yi ate ŋu atrɔ luʋɔwo kpɔ nɔvi siwo me fia nuwo tsã va yi la ɖa le ƒe 1,090 me mele nu fia le result nɔvi siwo nufiafia wose wo la woƒe agbenɔnɔ nyuie ta la ewoe be woƒe kɔmenɔlawo wotrɔ woe be ha geɖewo va le ame geɖewo le ha sia me enye ɖe edɔwɔɖui nana ta o elabe dɔ aɖeke mele mía si míana afi ya o wometrɔ esi be míexɔ nukɔ le dziɖuɖu dɔwɔƒe o elabe esi aɖeke mele mía si o wometrɔ esi wònye ga le mía si o elabe nyateƒe ga mele mía si o gake nu katã ƒuƒoƒe sia le tsitsim le takekem ɖe edzi esi wònye nɔviawo te ŋu trɔ luʋɔwo ɖe dɔ nyui wɔwɔ siwo míeɖea fia mía nɔvi amegbetɔwo ta Mawu ƒe nya la le eteƒe egblɔ be ame si xɔa dzi na eɖokui na nunyala yi kura ne ɖeka koe na aɖe luʋɔ ɖeka koe na aɖe hã la Mawu kpɔa dzidzɔ ɖe mía ŋuti yeta ne taɖodzi ma le asiwo be yeage ɖe eha la me mina mía katã míanyo alebe natrɔ srɔ̃ alebe srɔ̃wo ŋutsu ahasi wɔla la wòava zu ame nyui srɔ̃wo nyɔnu ahasi wɔla la wòava zu ame nyui viwo si yɔ fu kple numanyomanyo wɔwɔ la wòava nyo kple woƒe aƒelika siwo doa dɔmedzoe ɖe ŋutiwo la woava zu ame nyui esia nye nu gã aɖe tso Mawu gbɔ le Mawu ƒe nugbedodo la nua Yeremia 30:90 kafukafu ha kple dzidzɔkpɔlɔ ƒe gbe aɖi le wo dome mana woadzi ɖe dzi eye womazu ʋɛ o made bubu wo nu eye womaɖi gbɔ̃ o ɖe miekpɔ esia
esia Mawu ƒe nya wonye, eƒe nugbedodoe wonye, mana woadzide edzi eye womazu vɛ o. Yeta na aha sia la medidina o. Ele ta kekem ɖe dzi le teƒe geɖewo dem le xexea ƒe akpawo katã kloe. Ame geɖewo wole kpekpem ɖe eŋuti labe esia Mawu ƒe nugbedodoe wonye. Agblɔ be dzidzɔkpɔlawo ƒe gbe aɖi le wo dome. Mana woadzi ɖe edzi eye womazu vɛ o. Ame kae na woadzi ɖe edzi? Mawue wonye. Aha ɖewo li la wodzia ɖe edzi to amegbetɔwo ƒe dɔwɔna me. Aha ɖe le Binangɔla Reserve. Woyɔe be Iglesia Paparara. Bia le teƒe ma, vevietɔ le Punta. Woagblɔ be esia nye Iglesia Paparara. Nu ka ta? Ne wole gbeƒã ɖem la, wonana woƒe ɖetugbiwo nɔa ŋgɔ. Woɖena woƒe ɖetugbiwo da ɖe ŋgɔgbe eye wokpena ɖekakpuiwo be miva tia mía nyɔnuwo dome. Agblɔ na ŋutsuwo be no va tia le woƒe nyɔnuwo dome. Ale be woate ŋu atrɔ wo age ɖe aha la me. Ame aɖewo kura hã wodoa dɔwɔɖui ƒe nugbe na wo be míana mi dɔwɔɖui. Yete wo ge ɖe me, yete wo sɔgbɔ hã. Eɖewo hã wogblɔ be ne mi ge ɖe mía me la, ne enye kpovitɔ la, woada wo ɖe ŋgɔgbe nazu amegã. Yeta akpɔe be kpovitɔ geɖewo nɔ gegem ɖe wo me be woada wo ɖe ŋgɔgbe. Aleke wotrɔ woe, aleke wodzi ɖe dzie, menye Mawue na wodzi ɖe edzi o, ke boŋ nufiafia gbegblẽ si fia wole yetae. Ame aɖewo wotrɔ ame bubuawo toa hadzedze nuwɔwɔwo yome. Petro ƒe agbalẽ 2:90 eye wodo Kan sapagkat ang nadaig ni duman ay naging alipin din naman niya. Gblẽ ƒe dɔlawo wonye hafi elabena ame si ɖu ame aɖe dzi la, eya ke wɔnɛ kluvi. Elabena esi wogblɔ yakanya lolo gãwo la, wotsɔ nutilã ƒe nudzodzrowo kple hadzedze vɔwo ble ame siwo si fifi la tso mɔtrelawo gbɔ. Ƒiƒivi 8 nye xlẽ. Egblɔ be hadzedze wodzi ɖe edzi menye Mawu ta o, menye ɖe nyateƒea ta o, ke wodzi ɖe edzi esi wònye be wodo ŋugbe na wo be woada wo ɖe ŋgɔgbe le dɔ me alo woana wo dɔ. Alo ne ge ɖe wo me la, akpɔ ɖetugbui 70 le dziƒo na wo. Alie wole amewo blemee nye esia. Hadzedze, nutilã me nudodro vɔwo. Mele esia gblɔm labe nye medzi be mafia mi Kristo ƒe sewo. Kristo ƒe sewo. Timoteo ƒe agbalẽ gbãtɔ. Na míaxlẽ. Timoteo ƒe agbalẽ gbãtɔ 3:2. Azɔ la, ele na dzikpɔla bena mokakana ganɔ enu o. Wanye nyɔnu ɖeka srɔ̃. Esia nye Mawu ƒe nya si le Biblia me. Hadzikpɔla la, ele be wanye nyɔnu ɖeka srɔ̃. Yeta ne hadzikpɔla aɖe ƒo nyɔnuwo ƒoƒu ɖe nuɖokui ŋuti la, mele teƒe o. Aleke woanye Mawu tɔ. Esi nu si wole la mele Mawu ƒe nya la nu o. Hadzikpɔla la, nyɔnu ɖeka ko wodze be wòanɔ esi. Nyakae medzi be magblɔ. Ɖe mele vlo dom oa? Ao, ke boŋ be mafia nyateƒea mi. Ale be miate ŋu age ɖe nene ƒe aʋatsonufiafia siawo me o. Elabena enye se siwo le Biblia me la, eye wòdze be míaxɔ. Metsɔ esiawo le sɔsɔm kple wo nɔewo. Le be miate ŋu akpɔ nyateƒe la, miɖo to mia asi. Nyagblɔla ta 9:27. Kpɔ ɖa, nyagblɔla be esiawoe nye asi tu ɖekaɖeka ne makpɔ sidzedze. Ele be natsɔ nuwo aɖo wo nɔewo nu ɖekaɖeka. Ele be nate ŋu adze si nyateƒe la alo sidzedze la. Wode egɔme nyuie le Spania gbe me kple Portuguese gbe me. Mina mía axlẽ. Kpɔ ɖa, nyagblɔla be esiawoe nye asi tu ɖekaɖeka ne makpɔ sidzedze.
be mia akpo suita nane jodo alo nane lido ale be na kpɔ nu si le eteƒe kple si mele teƒe o be na kpɔ nu si nye Mawu tɔ kple si menye Mawu tɔ o la be na tsoe sɔ kple wo nɔewo mele sia wɔm be atsitre ɖe ame aɖe ŋuti alo amegbetɔwo ado dɔmedzoe ɖe ŋutiwo ta o ke boŋ atsoe sɔ kple wo nɔewo le Spania gbeme la le Portuguese gbeme gblɔ be miekpea na mi be miakpɔ esi le eteƒe esi nyo esi ƒo wo ta atsoe asɔ kple wo nɔewo nya si Mawu gblɔ ele eteƒe wona woƒe hameviwo dzi ɖe edzi esi wole wo blem kple hadzedze nuwɔwɔwo wotsɔ dɔwɔɖui le wo blem wotsɔ dunya dɔwɔwɔ le wo flume ale be xɔlɔ̃wo nanɔ wo si woasɔgbɔ ale be woate ŋu asẽ nu ta le wo nɔvia amegbetɔwo nu. Mateo tabla vevɔtɔ kpikpikpi atɔ. Baba na mi agbalẽfiala kple Farisitɔwo ng isa ninyong makakampi at kung siya'y magkagayon elabena mietsana le ƒu kple anyigba dzi bena miatsɔ trɔ̃subɔla ɖeka wòazu Yudatɔ eye ne ezui la ekema miewɔe dzomavɔ ƒe vi si wu mia ŋutɔwo zi eve. Yeta beƒãɖela aɖewo li la wonye dzomavɔ ƒe dɔwɔlawo Satana ƒe dɔwɔlawo nu ka tae elabe mietsana le ƒu kple anyigba dzi bena miawɔ trɔ̃subɔla ɖeka wòazu Yudatɔ eye ne ezui la ne ezu woƒe xɔlɔ̃vɔ la wova wɔnɛ wòzua dzomavɔ me ƒe vi si wu woawo ŋutɔ zigbɔzi eve. Yeta gbɔgbɔvɔ ƒe nunɔla siawo hele dzomavɔ viwo wɔm. Wole miaflu ge able mi miawɔ nu vɔ. Nu ka ta mele esia gblɔm ɖo labe nyemedzi be miawo ya Puso puro putik malansa abe woawo o. Medze be miasrɔ̃ ame siawo ƒe nuwɔɖe awɔ o. Wowɔa wo ɖokui abe Mawu ɖe le woƒe dziwo me ene gake le woƒe dzime la baba li eha sia dzi miaxɔsea gake eha si nye Mawu tɔ la Mawu gblɔ be kafukafuha kple dzidzɔkpɔlɔ ƒe gbe aɖi le wo dome. Mana woadzi ɖe dzi ye womazu vɛ o. Made bubu wo nua eye womaɖi gbɔ̃ o. Nu katã nɔviawo le afi sia wole gbɔsɔm ɖe dzi togbɔ mienye hiãtɔwo. Menye ɖe nukɔxɔxɔ ta o. Menye esi míele mia blem hena hadzedze ta o. Menye esi míele mia blem kple ga ta o. Ke boŋ ɖe míaƒe agbenɔnɔ nyuie si míenɔa kple mía nɔvi amegbetɔwo ta yi. De lɔlɔ hena mía nɔvi amegbetɔwo ta yi. De dɔ nyui wɔwɔwo ta yi. De nublanuikpɔkpɔ ta yi. De kpekpeɖeŋuwɔwɔ na mía nɔvi amegbetɔwo ta yi. Hamevi siwo le Mawu ƒe hame la sɔ agbɔ ɖe dzi. Hameviawo la sɔ agbɔ vava elabena subɔsubɔdɔ sia la Biblia me wole. Adze gɔme tso Philippines ɖe edzeƒe gome eye wòade ɣetoɖoƒe. Ma axlẽ kpikpi aɖe na mi le Maliaxi ta ɖeka kpikpi 11 elabena nye nukɔ lolo le dukɔwo dome tso ɣedzeƒe va se ɖe ɣetoɖoƒe eye woado dzudzɔ asa vɔ dzadzɛ na nye nukɔ le teƒewo katã elabena nye nukɔ lolo le dukɔwo dome. Aƒetɔ Zebat ye kple. Hula ang Diyos o prophecy na mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw. Yeta Mawu ƒe nyagblɔɖi nya aɖe li si gblɔ be tso afi si ɣe adze egɔme tso se ɖe ɣetoɖoƒe. Israel ƒe Mawu la ƒe ŋkɔ anye gã. Eƒe ŋkɔ anye gã. Efia be Mawu ƒe subɔsubɔ li. Subɔsubɔdɔ aɖe li
si adze gɔme tso edzeƒe eye wòade ɣetoɖoƒe ye ta woadzi ɖe edzi eye woakaka alo woakeke ta. Menye wotsɔ nutilame ƒe dɔwɔwɔwo dɔwɔɖui nukɔkɔkɔ hadzedze nyɔnuwo tsɔ ƒuwo te o, elabena Mawu gblɔ be woase eƒe nukɔ adze egɔme tso edzeƒe eye wòade ɣetoɖoƒe. Sia sɔ kple Mawu ƒe ɖeɖe ƒe dɔwɔna adze gɔme tso edzeƒe. Zaharia ta 9:7. Ale Aƒetɔ Zebaot gblɔ esi, kpɔɖa, maɖe nye dukɔ tso ɣedzeƒenyigba kple ɣetoɖoƒenyigba dzi. Yeta Mawu aɖe, egblɔ maɖe nye dukɔ tso ɣedzeƒenyigba kple ɣetoɖoƒenyigba dzi. Mawu ƒe amewo la nɔ anyi tso ɣedzeƒe ade ɣetoɖoƒe. Be nyagblɔɖi nya si le Maliachi ene, tso ɣedzeƒe va se ɖe ɣetoɖoƒe la, nye ŋkɔ alolo. Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔ adze gɔme tso edzeƒe. Azɔ afi ka le ɣedzeƒe gome? Yesaya 44:5 Nɔviŋutsu Daniel. Eya ta mikafu Aƒetɔ le ɣedzeƒe kple Aƒetɔ Israel ƒe Mawu la ƒe ŋkɔ le ƒukpowo dzi. Yeta le ƒukpowo dzi menye le China wònye o. Adze gɔme tso Australia o. Adze gɔme tso le ƒukpowo dzi. Nyagblɔɖinya sia la enye nyagblɔɖinya vevi aɖe nɔvinye Filipitɔwo. Mawu ƒe xɔxɔ la le Ŋkeke me la adze gɔme tso edzeƒe. Afi ka le edzeƒe gome? Le ƒukpowo dzi. Esia nye Philippines. Nukatae. Philippines dukɔa la ƒukpo vovovowoe. Tsã la woyɔ dukɔ sia be Las Islas Filipinas. Rizayue be ƒukpo siwo ɖo atsyɔ̃. Philippines dukɔwo dukɔa ƒe ƒukpo aɖewo le abe kpe xɔasiwo ene. Tso ƒukpowo dzi le ɣedzeƒe la, Mawu ƒe Israel ƒe Mawu la ƒe kafukafu adze egɔme atsoe. Eha sia koe dze gɔme tso edzeƒe eye ƒe gbeƒãɖela la de ɣetoɖoƒe. Medze gbeƒãɖeɖe gɔme tso edzeƒe le ƒukpowo dzi le Philippines dukɔa me kple yemede Israel ƒe dukɔwo me, North America, Canada, Central America kple South America. Mele esiawo ɖem ale be miakpɔe, ale be wòadzɔ dzi na mi. Mawu ƒe nya la ne wòanye be naɖe do to anyigba te. Science woyɔe be antipole map alo tunnel map. Dze gɔme tso Philippines dukɔa me afi si medze gbeƒãɖeɖe gɔme le. Ne naɖe to anyigba te be nade akpa bubu la, ava do ɖe Brazil. Esia woyɔ be antipode map. Adze dodoɖe gɔme tso Philippines la, ava do ɖe Brazil. Esia ƒeƒe dzɔ ɖe dzinye. Rɔn le India, nɔvia ɖo le afi ma fifia. Se nye subɔsubɔ ɖeka. Mawu ƒe ha la si tso edzeƒe eye wòde ɣetoɖoƒe ɖe afia nu. Mikpɔ ha bubuawo la ɖa. Ha bubu aɖeke mewɔ esia o. Nukatae woe susu tso esia ŋuti, srɔ̃nu tso nu siwo dzɔ va yi la ŋuti. Eha siwo le ɣetoɖoƒe afi sia la, ɣetoɖoƒewo tso. Katoliko subɔsubɔ etso ɣetoɖoƒe. Protestant subɔsubɔ etso ɣetoɖoƒe ha. Eha ɖeka si le afi sia si tso ɣedzeƒe va ɣetoɖoƒe la eye nye Mawu ƒe ha sia. Ha sia la eɖe gbeƒã vava. Wòɖoe anyi le Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, and Venezuela. Ple takpepo vovo sur la United States of America. Namakela Canada ntuma. Esia de ko de nusi Mawu blolafia. Bema nawa jide eji. Menya amgbeto do na o. Mawu pe dodo ye onye. Ade efe juko cho rejefe. Cho fukpoji aide tudupe. Ngot se de Bibla. Yeta nyapa bubwe onye abe Filipito ena banya gbodinya sia jole miaji sebe Mawu gbo ma da nye duko cho rejepe nyigba ple retudupe nyigba labena nyanuko alolo la duko doma cho rejepe va sede retudupe la tronsubola doma amebisionya bepada de hatsia pe bepada de pe kuchechela ojideji menye amevio va de ju comme bubu ade tota o Mawu penya sinyenya gbodinya la Bibla ma la poncho soli hasia nti melesia glom na mi novio elabena ejebe miawo nyi lebe miatem azu Mawu pe donu hena Mawu subolawo pe agbososo alia Mawu na wo so agboy menye esina konko la amodoma alo drewowota mama alo srondede alo agata o kebong amesiu le Mawu kafula wa ajide eji esi wonye wa tem akpom yape donyu wo ta eye akpena Mawu be miedo tepesia to gbobe o gbobe ngbegbele wo la ju konsiama ele mga taong nakikinig ng aral, tumutulo ang luha eh. Ngayon lang daw nila narinig. Nakikinig. Amado le afisia Mawu fofo le wuma. Nyekpo amagado le afisia. Opa adachio le dudum le monawo. Esiu le nupiapia sem. Oxa pipisiu le keklem le Bibla. Eye amesiawo no abifam. Tumutulo ang luha. Dahil sa salita ng Diyos. Hindi dahil nabigyan ng pera, hindi dahil sa kung anumang dahilan. Mawu penyata. Menya esiwo choga no uta o. Aloda susubu bwada keta o. Osa Mawu pesawam. Yeta nyasi Mawu blola ala mava. Mana wajide eji ayo mazupe o. Mada bubuonu. Iisipan ano. Digbon o. Nunsie la jojom. Yeta nemi abususu atso anutila. Mawu nami doda sisiebe miawo nyuna amokata. Miano agba kple miape ketɔwo nyuie. Miape apelikawo miape ƒomawo. Miasrɔ̃wo miaviwo. Miesrɔ̃ esesiawo koko vai. Alie ole. Labe Mawu jibe mianye dɔwɔnu. Hena eƒe subɔsubɔla be wòatse ku. Alebe dzɔdzɔenyenye la natse ku. Bibla la gblɔ be ame dzɔdzɔe ƒe kutsetse enye agbeti. Eye nunyala xɔa dziwo na eɖokui. Mitentrɔ luʋɔwo menye miaƒe dzɔdzɔenyenye ta o. Ke boŋ ɖe Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye si na gɔmesese ame siwo si nusiwo mese tso ha bubuawo me o la ta nenɔ miaƒe susu me nɔviwo mianye ha gbãtɔ si tso edzeƒe eye mi de ɣetoɖoƒe le miaƒe gbeƒãɖeɖe me gake nu kake woawɔ nyagblɔɖinya la ƒe mevava be Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔ adze gɔme tso edzeƒe tso ƒukpowo dzi. Nyawoe nye ame gbãtɔ siwo wɔe. Ame bubu aɖeke medo ŋgɔ na mi va afi sia o. Alebe nya si Mawu gblɔ la wòava eme.
Bacu ejepe vasere etudupe la. Adanya duko co wajepe kple etudupe nyigban la dzi. Xɔsela ƒe akpa ɖe si wòdze be mia axɔ. Eye nye afi si miaƒe xɔse tso. Filipi dukɔ la enye dukɔ si womebui ɖe naneke me o. Xexe blibo la katã kpɔ Filipi dukɔ abe gbɔviwo alo ame gbɔviwo ene. Abe nu sia wonya tso enu gake le afi sia womekpɔ mi nenema o. Wolɔ mi le afi sia ɖe ese siwo se ta. Dase didiwo le wo si ɖeko nye mate ŋu aƒo ekatã na mi o. Pastor aɖe nɔ anyi ƒe 45 nɔ Assemblies of God me. Esime wòsese le afi sia la edzo le eƒe hame. Eɖe nye pastor ƒe 25, eɖewo ƒe 17 wosɔgbɔ. Nye mate ŋu aɖo ŋkuwo katã dzi o. Ke esime wose ese la, wokpe nyateƒe nyagblɔ ɖi nya aɖe le Biblia be ame aɖe atsɔ nyateƒea vɛ na mi. Wose egɔme be nyagblɔ ɖi nya aɖe li be nyateƒe atso edzeƒe tso ƒukpowo dzi. Labe subɔsubɔ geɖewo le edzeƒe gome gake womele Biblia fiam o. Labe Buddha subɔsubɔ etso edzeƒe gome. Shinto subɔsubɔ etso edzeƒe gome. Hindu subɔsubɔ etso edzeƒe gome. Gake Biblia la o. Ame ɖeka ko le gbeƒã ɖem Biblia. Gbãtɔ si tso edzeƒe la eyae nye ƒuƒoƒe sia. Be nyagblɔɖinya si wogblɔ la nava eme le nuwu nukekewo me. Labe míele nu si Biblia la yɔ be nuwu nukekewo la me. Míaxlẽ Yeremia tabla 3:9 to Daniel. Eye dzidzɔkpɔlɔ ƒe gbe aɖi le wo dome. Eye mana woadzi ɖe edzi eye womazu vɛ o. Made bubu wo nu eye womaɖi gbɔ̃ o. Viawo anɔ abe tsã ene. Eƒe amehawo ali ke le nukunye me. Eye to na ame siwo katã te wo ɖe anyi la, woƒe amegã ado tso wo dome. Eye wo dziɖula ado tso wo titina. Mana wòate va agogom. Elabena ame ka ado dzi be yeate ɖe nunye ma. Aƒetɔ ye gblɔe. Hanggang sa maisagawa at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso sa mga mesusuji adegwe hafi miava jesi lenu kekemliao makoko. Esi ajo lenu nukekewma esime Mawu ado eƒe dukɔ la anyi. Egblɔ be mianye dukɔ nam eye manye Mawu na mi. Aƒetɔ ƒe dɔmedzinu mafa o alo ʋɔnudɔdrɔ̃ la mava o va se ɖe esime wòawɔ eƒe dzimesu. Miava dze si le nukeke mliawo me ƒoƒo. Yeta esia le dzɔdzɔm le nuwu nukekewo me. Miawo miele nuwu nukekewo me. Eye nyagblɔɖinya la va eme pepepe be Mawu ƒe amewo la nɔ anyi le nuwu nukekewo me. Dze gɔme tso edzeƒe eye wòade ɣetoɖoƒe. Maɖe nye dukɔ tso edzeƒenyigba kple ɣetoɖoƒenyigba dzi. Esi adzɔ le nuwu nukekea me. Subɔsubɔ sia dze gɔme tso Filipi dukɔ me. Ezɔ ede dukɔ vovovowo me eye ede teƒe vovovowo le xexea me. Miava kpɔ gome le me ne wode tsi ta na mi. Eye ne ame aɖewo waxɔ ese sia la, ekema miazu mia dometɔ ɖeka. Miazu eku si atse kuwo, dɔnyuwɔwɔ ƒe kutsetsewo, ale be miate ŋu aɖe luʋɔ geɖewo siwo ava ɖo to aɖo dzi ɖe Mawu nuso katã tɔ si le dziƒo la nu. Etsɔ la ye le nu srɔ̃ ge.
tso Mawu ƒe se ŋuti hena ale si míawɔ nugɔmekuku tso nɔvi lɔlɔ na kailangan nating umibig gumawa ng nɔvi amegbetɔ lɔlɔ ŋuti. sa kapatid at sa kapwa tao. Saan mag-uumib? Wòdze be míalɔ míayi awɔ nyi na nɔviawo kple mía nɔvi amegbetɔwo la afi ke wòadze egɔme atsoe. Gɔmedzedze li nɛ. Edze be míakpɔ gɔmedzedze la ale be míate ŋu adze egɔme. Actually po, kasi sa Biblia, mga kapatid, ano? Sa Biblia po, Kainumpisahan mo, hindi natapos, hindi mabuti. La Biblia ma. Na edze nane gɔme eye mewu enuku la menyo. Sabi ng Panginoon su Kristo, Edze nane gɔme eye mewu enuku la nya aɖeke mele me o. Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ le Luka 10:4 upo atata yahina elabena ame ka le mia dome ne le didim be yeatu mɔ la mabɔbɔ nɔ anyigba eye wòabu at hindi enu konta. matapos ang lahat ng mga makakita ay magpasimulang siya'y Hanya bena na eɖo egɔme anyi tso eye mete nu wu enu o la ame sia me ade asi gbɔgblɔ me bena ame sia de asi mɔtutu me eye mete nu wu enu o. Yeta nane siwo mawu enu o la menyo o. Ne ele nyui wɔm la ele bena wu enu na míawo be míawu enu la. ano tayo mag-uumpisang gumawa ng mabuti sa kapwa? Míadze egɔme nyui. Ano tayo mag-uumpisang gumawa ng mabuti sa kapatid? Míasrɔ̃ nu ale si wòdze be míadze egɔme. Aleke míadze nyui wɔwɔ gɔme na mía nɔvi amegbetɔwoe. Aleke míawɔ nyui na mía nɔvi woe. Afi ke wòdze be sia nadze egɔme tsoe. Esia srɔ̃ ke míegbɔna etsɔ eye mele mɔ kpɔm be miatrɔ ava. Ne megblɔ nya aɖewo siwo tsitre ɖe miaƒe seselame ŋuti la, meɖe kuku migado dɔmedzoe o. Susu aɖeke mele mía si be míado blo alo atsitre ɖe ame aɖeke ŋuti o. Ɖewohĩ miate ŋu akpɔ susu si le asinye eye nye be maɖe Mawu ƒe nyawo gɔme na mi. Ale be bolo míaƒe susu me menye be woatsitre ɖe ame aɖeke ŋuti te o. Yeta meɖo nu ɖe enu be to Aƒetɔ la ƒe kpeɖeŋu me la etsɔ ake eye Aƒetɔ la nenɔ kpli mí ke vevietɔ esi miele eƒe sewo sem nɔviŋutsu Daniel eye ake la nye le mia kpem hena etsɔ hã ne Mawu lɔ hena míaƒe tanya 9 hetso míaƒe sewo sɔsrɔ̃ ŋuti. Etsɔ si gbɔna ye wòanye si nye yawo ɖa le Filipi dukɔa me anye fieme gake le míaƒe ŋutome afi anye nudi ga 11 eye míele mɔ kpɔm be miawɔ ɖeka kpli mí. Nenema ke ame siwo katã wɔ ɖeka kpli mí la mi le akpe dam na mi eye na Aƒetɔ la hena mɔnukpɔkpɔ nyui si su mía si. Eye le esia me la ne míekpã vɔ la ne ƒo ga ɖeka kple afã la míele gbedoge ɖe amegbetɔ ƒomawo ta. Yeta miate ŋu awɔ ɖeka kpli mí. Míabia nublanuikpɔkpɔ tso Aƒetɔ la gbɔ ale be míate ŋu ayi edzi adze ŋgɔ xexea me ƒe kuxe sia. Dɔ le nya siawo. Yeta ne Mawu lɔ la mía aga wɔ ɖeka kple mía nɔewo ake eye etsɔ hã hena míaƒe nusɔsrɔ̃a dzi tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti. Ake la akpe na Mawu hena mɔnukpɔkpɔ nyui bubu hafi míawu míaƒe kpekpeanu la nye le mia kpem be miawɔ ɖeka kpli mí hena gbedodoɖa kpui aɖe. Mina míado gbe ɖa. Mía Fofo Mawu ŋusẽwo katã ŋutɔ ake la le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Fofo míele akpe dam hena gɔmesese si nèna mí tso wò nyawo nu kple ɣeyiɣi siwo míezã na mí agbe kple ŋusẽ ale be míate ŋu ayi míaƒe agbe la dzi. Akpe na wò Fofo be hafi míawo míadzo le xexe sia me la
Miekpo onublanui kpɔkpɔ si nenami. Mɔnukpɔkpɔ si nenami be miase wo nyawo. Fofo mi ɖe kuku kpe ɖe mia ŋuti. Be mialé wo nya siwo miese la me ɖe asi sisi. Miazɔ le wo me. Lebe wòawɔ mi woatso afia na mi le wo nukume. Mia nɔvi amegbetɔ siwo le nusɔsrɔ̃ wɔm la kpe ɖe wo ŋuti. Nàka asi woƒe dziwo nu. Nàyɔ woawo hã. Be mia katã mianɔ anyi ɖekae asubɔ wo le wo nyateƒea me. Kpe ɖe wo ŋuti be woadze agbenɔnɔ yeye gɔme. Eye enumake woate ŋu azu wo dɔwɔnu hena wo lɔlɔtɔwo. Fofo mi ɖe kuku aɖo ŋku mia nɔvi siwo le kpli mi esia la dzi. Ame siwo tsɔ ɖe le eme be woaɖe gbeƒã wo gãnyenye hena mia nɔvi amegbetɔwo. Kpɔ mia katã miata dedie fofo ela se esime miawu wo sia srɔ̃m la kpe ɖe wo ŋuti. Alebe le nuwuwu la, nu siwo ƒe nuwuwu la woawɔ tiatia hena nu si wòdze be woawɔ la akpe na wo. Fofo le mia ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos sa mga nasa mga langit. Si cumi Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ. Kpakple bɔbɔkula ƒe ametakpɔkpɔ naɖu míaƒe dziwo dzi.
minsan pa lumalapit, nagsisising puso'y umiibig. O Ama, ay lingapin, kahabagang muli iyong alipin. Kung nasasaktan kita, nagagawa'y mali sa iyong mata, awa mo ay pag-asa upang maging dapat sa iyo, Ama. Tanging ganti sa iyo ay pasalamat, ika'y sasambahin walang wakas. Buhay sa piling mo'y kay laging palad, walang marinig sa lilim ng iyong paglingap. Ang bawat dumarating, araw-gabi saya at pag-ibig. Lumipas ang tagulan, bagyo't unos sa aking kalampasan. Tanging kami sa iyo ay pasalamat, ika'y sasambahin walang wakas. Buhay sa piling mo'y kay laging palad, walang marinig sa lilim ng iyong paglingap. Pagtitiwala mo'y biyaya sa akin, di man ako dapat tinawag din. Tanging kami sa iyo ay pasalamat, salamat, ika'y sasambahin walang wakas. Buhay sa piling mo'y kay laging palad, walang marinig sa lilim ng iyong paglingap. Tanging kami sa iyo ay pasalamat, salamat, ika'y sasambahin walang wakas. Buhay sa piling mo'y kay laging palad, walang marinig sa lilim ng iyong paglingap. Inihahandog sa iyo'y pasasalamat. Ibu
nasasaktan sa gitna ng mga luha at hirap ng kalooban. Pag-asa ko at tiwala, ika'y Diyos na mapagmahal. Alam sa tuwin na alam mo'y di ko alam, ang isip mo ay mas higit kaysa aking kaisipan. Ang nakikita mo'y ikaw na ba panahagan, at ikaw ang may hawak ng buhay at kalakasan. Sinisigaw ng puso ko, purihin ka aming Ama. Sa iyo ako nang hahawak, sa hirap man o ginhawa. Tulungan mo lamang ako, lahat aking mababata, mananatiling lingkod mo hanggang sa walang hiling ko lang, Panginoon, wag mo akong iiwanan, dahil di ko makakaya kung ako ay mag-isa lamang. Ang awa mo aking kung kailangan upang ako ka aming Ama. Sa iyo ako nang hahawak, sa hirap man o ginhawa. Tulungan mo lamang, lahat aking mababata, mananatiling lingkod mo hanggang sa walang
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Let us all pray. Our Father God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ, Father, once again, we come before your holy presence. Father, please accept, first of all, our thanksgiving as we continue to acknowledge that we are eternally indebted to you for all your protection of all of us. We thank you that we're able to get by peacefully in our hearts. There's contentment and serenity despite living in a world full of troubles. Thank you for continuously providing us with the needs, with our needs, and with the grace that we need for the good of each one of us. Thank you for not allowing us to lack anything, especially when it comes to knowledge, serving as our guidance in our complete trust in you. We human beings that you have created, believing that you are our God, the owner of our lives, we are thanking you, and all together we continue to worship before your holy presence. Lord, please bless us all. Bless all your creations, and remember mankind, that for many different reasons we encounter perdition in this life, and in many different cities and nations. Anxieties are widespread. Help us to remain in a peaceful recognition and service unto you. Lord, please touch the heart of each one of us, and please remove, if possible, the troubles that are being sown by your enemy. And let our complete trust in your great deeds remain in us. Please bless those and heal those who are sick in this time that many different plagues are coming in this world. You are the one who knows
the healing, and the causes. In our part, we are always trusting you, Father, that you will keep us away from anything that will affect our lives and our strength. Please help us to remain until the end of the life that you are lending to us, bringing with us complete trust, your great power and deeds. Please reach all your creations, Father, especially those who are losing hope, or the one who knows all the ways and all those that they're going through. Please address their problems and please bless those who are caring for our fellow men, concerned about the needs of others. Let your holy love continuously be sown in the hearts of your creations. And we know that more than anyone else, you're the one whom we should recognize and trust in our entire lives, for we know that you will never forsake us. Please always forgive us of our shortcomings and take away any spirit of conflict among mankind, and if possible, may the wrath and hatred be gone, for we believe that the life in this world is but short, and the time will come we will be facing your judgment seat. Please do not forsake us. We who are trusting in you, we entrust everything to you, Father. We believe with our whole hearts you're always there to reach out to us, and in your blessed hands we continue to entrust our entire lives and our fate, and only those in accordance with your will happen in all of us. We thank you exceedingly in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. May we all receive the eternal love and the mighty blessings of our Father God in the heavens, this and the healing of our Lord Jesus Christ, and the continuous union of the Holy Spirit always reign and guide all of us and our households forever and ever. Amen.